sayinini lani na dokodela Joe Shirimani kusuka ka team Shirimani kasi ke ile ku buleni hi mhaka leyi kumixani mi nga yi landzela ngopfu ka social media van'wani vo tala van'wani mi yi voni yi kha yi endleka twi hi ndlela yoleyo dokodela nkhensi swinene loko mi ni khomele riqingho hina hi lo vona swithombe swimbirhi swinharhu n'wina mi nga va mi vonini mhaka leyi kha yi endleka loko ku mi vonini kahle ku endleke yini voni ku swo tala hi leswi swi nga ta vulavula hi vo madoda leswi nga humelela kambe loko ni tsundzuka kahle na mina ni ri kona ka ntlangu walowa kambe loko ku humelela leswiya laha ni tshami kona a movheni a ni ri kulenyana na stage loko swi ta sungula ni swi vonangi ni lo vona hi loko se swi tshunela haleni ka mina okay and then leswi ni nga vona swona hi loko I'm sure loko se endlekile na stage se ku laha ka movha leyi ni ri na yona a hi ri swin'we na rhangani loko hi ka hita a hi famba hi yona swi kumeka ku none rhangani leswi nga humelela laya leswi swi endla result ya ku ri okay rhangani vatirhikulori va hina lava hi nga na vona se va ta na hina laha movheni okay ku ata wisa na mihleketo se hi loko ni sungula ku vona ku hayi mani ku na problem laha se loko ni ku na langutisa ni kuma ku okay nga ku problem leyi le xikarhi ka vona va ri vambirhi rhangani rhangani na Mr Post ma swi vona se kwalano ke loko na ha langutile se swi kuma ku nkarhi wa ku vulavula wu kona hi ndlela leyi swi ri hi wona a swi ri tense nyana ku ri na tension nyana se I'm sure loko Mr Post a se a tshunela movheni so loko a tshunela movheni se rhangani zami ku avoid ku nga vi na ti-problem ku ya mahlweni se loko yi suka ke yona yi tlhelela a stage ya performa tinghoma ta yona kambe swona a swi tikomba ku na problem se loko se ni ta yi kuma ndzhaku se loko ni vutisisa kahle ku ri kahle ku humelela yini loko se va byela ku nga ku problem yi sukele stage a ni ta tela ku vona hi leyi okay yeah ku swi hlamuseta kahle ku nga va ku humeleleni mina no fana na munhu loyi ni nga lo vona hi ti-result ku ri hawu kasi ku na problem swo fana na sweswo mina ni nge swi hlamuseti hi wendi kahle ni tshemba ku vinyi va nga kota ku swi hlamuseta kahle vona hi nga se ya ka vona n'wina ka tanihi team Shirimani mi vona team ya n'wina yi tsakile ku na va ha tsakile vanhu van'we ngopfungopfu loko hi fana hi languta n'wehe na Mr Post lera ku mi nga kota no vutisa Mr Post ku ri hikokwalaho ka yini a fike ka xiyimo lexiya mi ze mi nga tikuma nkarhi wa ku lava ku landzelerisa swa muxaka wolowo ya hi ku loko mi tikuma mi tirha na vanhu mo loko ka team Shirimani hi na protocol and hi na milawu leyi tirhisaka yona loko hi endla swilo swa ntirho lowa hina no kumeli nyana nkarhi wa ku vutisa Mr Post ku nga va ku humeleleni kambe a ni swi endlangi aka sini liya a swi lava laha ku nga miyela nyana no kumeli nkarhi u vi a ni hlamula laha nga ni hlamula kona kambe a hi nga kuma nkarhi wa ku ri hi va hi kumeka hi ri ofisini ku un'wana na un'wana u le kule nyana swo fana na sweswo ya but loko ni ta ya ka xivutiso xa ku ka team Shirimani loko ni langutisile ku tsakiwile kumbe swo fana na sweswo xiyimo xi yime njhani ku fika ro siku leriya a ni tiva ka team Shirimani ku ri na moya wa kahle ku ri na hinkwaswo leswi a hi tiva hi ka hi hanya swona a ni tiva swi tshame hi yona ndlela yaleyo and then up until ku ze ku humelela incident liya se ka nkarhi wa sweswi na kona tanihiloko hi swi tiva ku loko ko fika ku humelela problem ka ntlawa wun'wana na wun'wana ku va ku vekiwa nkarhi wa ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi swo sweswo and then ku kombisaniwa hi leyi ta kuma mbuyelo ka swona se ku vulavula ntiyiso swo fana na ku nga va ku ri na problem leyi tivaka hi ya leswi nga humelela leyi ngopfungopfu kambe hi leswi hi nga ta kuma nkarhi xa n'wina loko swi ri ka masatu a ni tsara hi yona leyi khensile dokodela ni khensile swinene nkarhi wa n'wina i mani hi ta ya ka vakulukumba lavan'wana hi khensile swinene
inkomo isweswo mingisero Munghana Lonene FM ikhume nkombo timinete ntsena ku nga se ba awara yan'we u yingisele Munghana Lonene FM komba ndlela imani yaka tatana Prince Rangani hi bula na vona ndakadis va tirhi ndhavuko wa hina wu salele ndzhaku sweswi xibelani exitejini hi yona ndlela yo ya emahlweni vatirhi vana va le switandini se hi va kombile leswi vanhu vo huma Limpopo va nga swi endlaka vatirhi a hi tivi nchumu hi thekinoloji hi va kombisa leswaku hi duma hi foni hi rixaka leri a hi ri yimerile Standard Bank it can be Standard Bank i vaphakeri va le nawini va swa timali na valombisi lava tsarisiweke Ile mnanjaka build ila ukumaka hinkwaswo swo aka tanihi mabandi ya tigaraji Viva Paint ya 20 liters Harvey Tires Saba Jadina Concrete Tiles IBR Masenge na semente hanyika na swikweleti kambe tsundzuka ku va u tana leswi landzelaka copy ya ID xitatimende xa tin'hweti tinharhu xa le bangi na xikombiso muholo xa wena xo hetelela ile mnanjaka build making home building simple akuna xitumbelelani hi haxa hi boxa Afrika wa mbulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM ikhume ku timinete yi nga se ba awara yan'we imani amukela tatana Prince Rangani tatana Rangani hlangani mi amukerile ka Munghana Lonene FM hayi ihlikani na ku xeweta vayingiseri hinkwavo mahaxi nthemba hungu leri ri nga hangalaka ka social media a ri mi khomi kahle ku fika sweswi kambe xivutiso i ku swi fike njhani laya lexi nga humelela i ku va edibini ni nghenile ni lava ti-managers stage managers loko ha ku nghena gate loko ya performa hi nkarhi muni ivi va nyika nkarhi wa mina wo ni ya performa hi nkarhi wa so ivi ni endla line up na Tim Shiriman na Rangani Music ivi hi twanana ku okay ku ta nghena Shongi loko heta Shongi ku nghena KK ku nghena Grace ku nghena Joe Shiriman then Rangani u ta pfala hi mhaka ku hi wena u nga na album leyi nge le ku hiseni nkarhi wa sweswi ivi va swi twisisa vakulukumba lava va stage manager ivi a sungula Shongi a nghena a tlanga a heta ku nghena KK ya tlanga heta ku nghena Grace ku nghena Shiriman nghena na mina lomu ni nga feature kona ka Shiriman ni hetelela ni huma ni ya tshama a backstage se ni yimela ku mina ni fanele ni tlanga ivi vakulukumba lava va stage managers va ku manzangilene va la ku kahle va la ku famba nga mi nga swi koti ku va nyika nyana space nyana xo cinaka se ni ku no a ku na problem leswi nga n'wansati ku va yini na vona la a va cini mina ni ta cina after vona mara hi ku ya hi stage i xa rhangani va heta lava va khome ti-laptop ta mina laha henhla na hinkwaswo swa mina leswi ni faneleke mi performa hi swona loko va chika Glen va ku tlanga track man ka track wena Rangani ni va nyika leswi va fanekelaka va swi tlanga ivi va tisa microphone leyi fanelaka ni ta hina hala backstage se ni nghena xitejini ngoma ya sungula ku tlanga within 30 seconds na hlamala ku na munhu sayitini ra mina Mr. Pult se mina na continue ntlangu nto hayi svara hey a hi nkarhi wa n'wina se ni ku no talk to the stage managers right u nge vulavuli na mina hi nkarhi wa so u vulavula na stage manager u ta kha u disturb performance se then court se va hi ndlela yaleyo ni disturb wa hi ndlela yaleyo ku va na laha ni nga phusha ku ni chikela hansi se loko a hi swona phela wena loko teka u ri artist ya mina as a producer a swi endlisi swona sweswo why loko ku na something u nga yimeli mina ni cina or we u cina mina ho ivi then ni chikanyana stage loko ni chikanyana stage a landa ala ivi ku ta Baloyi lava khazi vo nga fika va ta va Rangani a problem loko ku va nga la ku perform a hi famba movie
Then Mr. Karwani, then go and perform. And then the Fambelana movie, Anlanda movie. Look, Anlanda movie, Ulfiki, Logana movie, Una Dino, Kalonga, Singa doctor. Then Mr. Loga movie, Samara doctor to boy at the farm. Loga boy at the farm, who made it. Last Fambana post aside, Bengiki, who message bomb. Look on the bomb, who made it and Kuala. And then Genan come over. Look on Genan come over. Still say Mr. Post Ola Ugimba Gumbarba and some be more women, some are more white cities. Send you go and love one of Lanaway. Ni Umar, but really must be tell like TG, Yania Chi. In China to go, Matamina Tele. Then video not sleepy alley, who take with this year. Mr. Post Angelic will say, and they may not, I can't fight in public. I'm a public figure. And give for nothing, okay. I long Bushaka Jangwina, Tani Mumele Resina, Mr. Post, Tane Wimbele Bija. No problem, Mr. Post as in Tranayana, and treat album timber Nayana, letting that the Traka, send a whole problem and Tira in agreement you and allow no Ajelu look no food. Namuta Jinja. Namuta Abdicase since as stages. And the local Tumin Akumbelico Rivali, you no. And no problem, you know, Rivali Lamar and nearby. This will Fanigla wish spender who follow the apology to the public. Not different Tamina, Namashaka Mami, Nava Ufislungwa Minga, Navaka Chavan, Nice Wav, Subruman, Tavana problem, ni first stage, like all Costa Nipilia, Isika La, Tepulua, who is Bam Akia Melelai. Kuben akunga sithama kubana utsukusela namahlu before naka ngebosphethe ni hambisiswa te award andangilano Steve ku make imali muni ya the producer unifonelini akwa normal ya the producer ifikini mara ngini Teresa ntamriyela manyango le ku June idate ya sona ku utin angafika ngami. But another question now why I don't have a problem yamaj. Okay. Se logo sweswana namutlha loko vulavula vola va kombela ku rivaleriwa Mr. Post yi herini nyipile. In public akombeli ku rivaleriwa ka friend mina na maxaka ma mina na vanghana va mina na muti wa mina ezolo na family ya mina a ni ri na sasi wa mina laha va xixo bava ku embarrassiwa mahlweni ka sasi wa wena. Okay. La ni nga ta tirhisa nyimpi ku han'wa nuna wo chaka nguna kulo. All right. Now na mitwa rangani. Loko ko tsika ku ri na swin'wana swi lava ku hi vuya ka n'wina heta mkhwenuta ni kenseli swinene nkarhi wa n'wina. No problem. Inko tatana Prince Ranga lava a bula na vona hi ndlela yoyo leva ka va tisa tlhelo ra vona imani lava Mr. Post hi twa ku kahle xiyimo lexi xi fikise ku yini la na ko hi yisa ku yini amahlweni hi ndlela yoyo le u yisela Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mungarivali ku Shudupadzo Musida u fikile Limpopo mi nga ka ilonga na ku hlawuleka lo roiki maringa nga tamtisela wo munduku kota ku twa ku kahle uriyini Shudupadzo Musida nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula nakalanga Pet Matebula enongo tumenete ku nga siba awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makoma ndlela mane amukela Mr. Post nhleka I am putting na epokele mjani na hayi no ile ka radio bosha nina kupfumela ku yila ku bosha mina ni radio bosha jongwe Mr. Post ile ka radio Mr. Post ile ka Mr. Post nina nkarhi wo tala se loko ho yingisela na switandako hi kota ku fikelela swivutiso swimbirhi swinharhu leswi hi nga na swo hi ta kota ku heta le mbulavurisano lowu hi nga na wona hi ndlela yaleyo a ni lava ku tiva ku ku na leswi mi swi kanetaka ka leswi swi nga hlamuseriwa ku fika sweswi mayelana na xiyimo lexi nga endleka dibini ku fika laha xi nga kona namuntlha
ani nga yingisela ngelo khona leyo lo sungula ku ikuma ka n'wina sweswi okay a ndzi ku muvula ku yingisela kwini no inkom lexi nga le ku endlekeni sweswi i ku a hi kha hi bula na tatana Prince Rangani hi kha hi languteka timhaka ta leti nga humelela ti nga kona le ka social media andaka loko van'wana va yingiseri va te loko tinqambi leti va ti seketelako ti kumeka ti kha ti dlidlimbetana ivi swi va mahungwini swi hetelela swi endla leswaku swi khumba hina hinkwenu tanihi rixaka hi kombela mi va lava hi kota ku twa kahle kahle xiphiqo hi yo mhaka hi ri na n'wina sweswi se ka leswi va nga swi vula va kombise timhaka ta ku mi fike mi va social stagini tanihi sweswi clip yi kombaka swona kambe swin'wana leswi swi nga kombiweki hi clip i timhaka ta ku ve na ku tshukisela na mahlulera ra ku a ku huma na swibamu hambi hi le backstage se va nge va kombisa ku timhaka ta ku tiva ka vona ku sukusela khale na khale va tirhe na n'wina mi nga ri ku lweni kambe ke lexi xi va vilerisaka i ku sweswiwani ku sukusela siku rero swi nga endleka hi roho swi fike swi nga va khomi kahle ngopfungopfu loko va vona ku leswi nga endleka a swi va poyila ngopfungopfu na le ka va ndyangu wa vona va kombisa timhaka ta ku va lava ku kombela loko mi la ku kombela ku khomeriwa tanihi sweswi va nge mi kombeli na ku khomeriwa mi ta kota ku swi fikisa ivi na rixaka ri kha ri swi twa hambi ku ri va ka vona tanihi hi va ndyangu hi sweswo leswi mi nga swi kayela loko ri ka mi nga ri ku yingiseleni se okay ana ku mahaya mahlweni okay khalanga leswi nga humelela le bibini ku komisa le hinkwenu a hi nyikiwe nkarhi wo hi performa leyi va swi twisisani problem yi le ka lava a va fambisa ntlangu lowu ya a xitejini hi ku na hina ku na laha a hi tsutsumela kona ka n'wamita ku na kun'wana a fanele hi tsutsuma hi ya performa ko before hi suka after loko hi suka laha a dibini so Sivara yi kume me xitejini nga ze hemba yi ku ni kume hi xiteji yi kume me xitejini Sivara mi byela ku Sivara a nkarhi wa n'wina ni kombela ku cina na ku famba Sivara se yi ndla swin'wana na swi twisisa swi ndla honge holo meni ri Sivara kumbexani yo tinwela hi ku na me a ni tikhomeli nyana katsongo swi gina swi endlisa sweswiya na ku Sivara mhani nga swi teki ku swi nga ze swi fika laha ku swi ze swi va serious a ni ko pushana ku na hi Sivara yi ri ya jima pushana nyana ekta nyana xitejini se ka hi swi fika swi nga tshami kahle ende mikama yo tala a wu wisa leswa swo pushana sa ni nga swi fiki ku laha se pushana ma swi twisisa lexi nga humelela na se loko xiyimo xi te tani n'wina mi ri no ku na yin'wana futhi ya ntlo yin'wana ya rina ku na yin'wana hi nga vulavuli yo ya ti-award na vahisana la ku basisana yona before ni ya ni vula swo hetelela ka sweswo ni vutisa ku swona timhaka ta ti-award ni tiva hi nga hakelani and a ni kumangi ti-instruction yo ni fanele ni hakela mambawulele Prince Rangani na Joe Shirimani Joe Shirimani va wine award hambi last year a ni ri producer a ni tlhela ni va songwriter a ni vutshami a ni zangi ni lava na mali yaleyo because ni tiva mali hi nga hakelani na mali ya studio a hi hakelani ma swi twisisani and mina Prince Rangani a hi se tshama hi producer kumbe vanhu a va swi tivi ku producer i ku ndla yini a hi se tshama hi producer Prince Rangani yi faka ti-backing ka tinghoma ta mina no chaya ma swi twisisani ndani munhu loyi a ni producer-ku hi cheka swilo Joe Shirimani mambawulelo a nge tshama ni producer khale leswo a no va tsala laha ku i va tirhikuloni mara loko a swi na mhaka se lexi ni tivaka xona ni tiva ku mali a hi nyikani loko munhu a andle risimu ri ku ndhambi a va ku yi producer yi ya ka mani yi ya ka mqambi hi leswi mi tirhisaka swona sweswo mi ta sungula mbutisa Joe Shirimani ku vona loko kali ya va yi kumini liya ni ngete va yi kumini na mina ni ri producer a swi ni khumbangi a yi ya ka mani no leyiwani vahlamuri va se va vulavurile hi yona ku ya hi ku tiva ka voho tanihi producer a yi fane yi ye ka voho hi yo mhaka Prince Rangani a ku mi n'wi tshembise ku mi ta loko mi ya Joni mi ta fika mi n'wi nyika na mali liya ya no a ni n'wi tshembisanga ku loko ni ya Joni ni ta fika ni n'wi nyika mali ni n'wi byele ku loko ni ya Joni hi ta fika hi vulavula hi ku ni twa maheveheve va ku mina ni dye mali ya ti-award
Both loko na problem a sunguleni leyi nga sungula problem la chikiliya ku ri na yin'wana ku liya yo sungula hi nge solve. Okay. Brajo va kume mali award ya aba ku ri song of the year. Okay. Itana producer. Yes. And zange ni vutisa because ntiva ku la ho tirha swa ti-award swo performa a hi nikani leswi a ni tiva swona and a ni kumanga instruction yo mali yi fanele ni phakani na vamani mantwisisani hi leswi nga humelela laha se kumbexani ku ka hi nga hlanganangi hi vulavula ku ri timhaka ta covid to hlangana se leswiya swo nghena hi ku na ku leswiya a fanele swi nga zangi swi nghena kwalani a hi ta swi solva hi riqingho. Okay. Se mina lexi xo hetelela ke lexi na kombe rivaleliwa ka Prince Rangani ka leswi ni nga yi phusha mara a ni nga swi no ona hi ku ni tiva siva ra yi jima a ni tiva ku ho phuxana hi nga jimi yin'we swi ta huma swihlekisa se kasi siva ra yi kwatele swa yona ma swi vona so a yi ni rivaleli sivara na ti-fans a ti ni rivaleli ni tlhelela ku hindzisa ti-fans laha ti-fans wena hi n'we mi leswaku ti-artist mi tsalatsala swilo swo ka swi nga ri swona ka Facebook. Prince Rangani a yi weli ka Tim Shirimani mina na Prince Rangani a hi phuxanangi studio xa Tim Shirimani a hi phuxanangi studio xa Prince Rangani hi phuxane a didini loro a fanele mi nga katsangi studio na kumbe ni holove na Joe Shirimani a ni se tshama ni holova na Joe Shirimani loyi hi nga phuxana ko va siva ene ku ya hi n'wina a mo tijokela se swa ntolovela ni tiva hi tirha swin'we a ni tivi ku ri na problem and sivara ya yi jima very vigil active ni tiva ku loko yi ni phuxa hi ta phuxana hi gina hi goloza swi va kahle so a ni swi tivi ku yo yi swi tekise ku yini na masiwa yi ri ni yi landzelele movheni ku laha hi vulavula a ni mhesa a ni ri xoko ku sivara se hi holovela hini xibamu lexi yi ngo xi humile a ni swi vona a ni vonangi munhu a humese xibamu kumbe hala handle kumbe kun'wani mara Kenny loyi va vulavulaka hi yena a ni vonanga humese xibamu. Mara loko hi sungula mi ta mi nga ri ku yingiseleni se na nhlamulo leswi mi swi kume kwihi mara swi na mhaka Mr Post a hi swi tshikeni leswi swi vulaka ku kusukisela sweswiwani mi ri n'wina na Rangani ma rivalelana. No, mina ni kombere ku rivaleriwa ka Rangani tolweni hi ku no a hi swi yiseni moyeni hi ta basisa ti-fans leswi loro hi vulavule khale la a ko va ku hindzisa ti-fans no ku humeleleni mina na sivara a hi lwangi yo ka hi nga swi teki kahle yona hi ku phuxana. Okay, hayi yi twa ka rini Mr Post a khensa swinene inkomo I Mr Post yellow ay kumeni mahungu ya misava ne ka ha ri na But Given hi fanele hi bula na vona But Given I manejara ya Tim Shirimani kombela ku hi bula na vona hi ta kota ku tlhela hi bula na Professor Themba Sono u yingisela noko ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kambe sweswi hi kumeni mahungu ya misava na